Ndi nṋe ndi wa khulu Mnyai ubva tshipiḓa Chisagole, and then ndi mutumbuli wa Dumas Tradings. Ndi khamphani nda i thoma zwina 3 years zwino ro i thoma i khamphani ri tshi khou rana. Service dza vhoriṋe ri shuma u testa dzi borehole, and then ri a equipa, ri a installer, ri a fisha dzi pipe dzo welaho nga ngomu mulindini, ri dealer na nga monopipe, dzi windmill, tshiṅwe na tshiṅwe tsho no kwamana na monopipe ri a assembler. And then zwa zwino ri big 3 hafha Lojo ri khou installer monopump wafhu, it's 2.2 kilowatts. Ri busy ngayo ri khou installer hafha kha mulindi une u swika 180 meters. So haya ndi masuwa nanga, ndi yone thimu yanga iyi. Zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha ṱoḓa nga Dumas Tradings u yelana na milindi ya maḓi, a vha ri kwame kha 072 757 0100. Ndi ḓi dovha nyana 072 575 0100. Dumas Tradings contact. Ro livhuwa.